Shalom, olah belum sira. Ito bota tenagala katak mayoria Jesus nescolante mate hodalang nebe castigo horrivel. Mas que scolante sira enfrenta castigo nebe horrivel, seanesan honrava sira basa sira bele sente tuang castigo ho terus nebe Jesus rasek enfrenta. Iha bibang idane ita sekulia konaba terus nebe Jesus nescolante Andre enfrenta. Andre nudara Simon Pedro nemon alen. Naran Andre significa masculino. Interessante liumak naran Andre ia dian Ingles Andrew votius ilian Grecia lahos lian aran. Factus balumak Andre nudar Jesus nescolante primero, mas que antesnya Andre nudar João Batista nescolante ida. Iha momento Jesus liu yanaba. João reconhece Jesus ban nescolante sira. Nudar hakerek iha João capítulo 1 versículo 35 até 40 iha loron turmai João nescolante na ingrua ia fali fatingne. Benghira ni haraya Jesus lauliu ni dehan hareba maromak ni bibiwan magne ronanune João ni escolante na ingrua batur kedas Jesus ateke bakotu haraya sira na ingrua tuir helania i nia husu basira imi buka saida sirahatan rabi kata kumestri ita bot hela ihanbe Jesus satan dirmai no hare rasik nune sirabah mutu ko Jesus i harenia hela fatin i halorne tukuhat lokrai kona antau sira hela honia tokalan skolante na ngrua nebe rona João ni lefuan hode tuir Jesus ida mak Andre Simon Pedro ni alen depois de Andre tuir tiha Jesus nia reconhece Pedro bahas Jesus. Andre nia cidade mak Betsaida, basic mota Galilea. Mas que depois nia muda ba Cafarnaum, atau sai nudar ema pescadorida. Uinsa ho Andre nia relação ho Jesus. Iha Biblia no iha historia sinótica, tuir katak skolante sanulu resing ruas sempre halo grupo nebe hambrik iha emanainhat. Grupo primeiro nebe besikliu ba Jesus mak mau ngalin neng rua Andre ho Simão Pedro Jonas nya sira no segundo Tiago ho João Zebedeu nya sira honone Andre mak ida khusus kolanten ein hat nebe besikliu Jesus sadet mak Biblia fosai konaba privado apostolo Andre nya Biblia fosai acontecimento importante tolo nebe iha relação ho Andre. Primeiro acontecimento mak benhira Jesus fahe pamfuan lima no ikang rua hamutuk resto luhu sanulu resing rua. Iha João capítulo 6 versículo 1 de 13. Akerek tatak Andre mak lori labari nebe iha paung lima ho ikang rua ba Jesus. Mas que ni rasik duvida katak paun ikang refere bela completa necesidade ema parak niangalai. Acontecimento segundo mak momento Pedro, Tiago, João o André hamutu ko Jesus iha fo olivera nian nebe até que o imba malu ho maromak nya templo no André husu ba Jesus konaba benhira los mak maromak nya templo mono no sinal sira konaba mundo remata o fim do tempo. Marcos capítulo 19 terceiro mak iha momento Andre ho Filipi sai ponte ba ema Grecia ho Jesus ho dia soro malu João nakerek balung sira nebe baharohan iha lombotne iha neba hetan mos ema Grecia balung
yang mahirakne bahasa Filipi husi Betsaida iha Galilea depois sate pembania Senyor ami hakara kasuru Jesus Filipi ba nofu hatene ba Andre e Andre ho Filipi passa fale ba Jesus iha João capítulo 12 versículo 20 até 22 momento neba Andre ho Filipi apostolo nang rua nebe honarang husiliang Grecia estimadamente sai ponte ba emafia husi raiseluk momento neba ho idane Andre conhecido nudar evangelista nasional o internasional ba dahulu oisa ho Andre nia vida ikus Tafiar katak Andre halore mata nia momento ikus ias kitia iha parte norte tasimetanian o Mar Negro maski nune ini livro que knebe hakerek mais ou menos tinang atus ruane nudo depois de Cristo oninya titulo até ten Act of Andrew aktuir katak Andre haklaken evangelu iha area Makedonia nomia mate nudar martir iha Patros Grecia tuir historiador século XV Roman Newman Andre ba iha Patros iha Grecia regional oeste nebe gobernador romano Aigates discutió Andre sobre cristianismo momento neba Aigates tenta fohanoi ba Andre atu bele husi cristão atu nune nia selahetam pena do morte mas que nune Andre na fatin hambrik iha ninya fia hodi realiza ninya castigo momento nia simu pena do morte Andre husu atu nia bele simu pregação o modelo ex sis basa nia sente la serve atu simu pena ho dalang negehanesan ho Jesus etan prega ya cruz o modelo ex halo Andre nia terus ya cruz o duração tempo nebe cleo ritual mas que nia crucifica durante lorong rua nia na fatin haklakem bahirak nebe liu o ba hare nia castigo momento neba cruz ex dadangné conhecido nudar Andre ne cruz ida nebe nudar Andre ne escolante nebe assisti processo crucificado Andre nian declara kata iha momento nia tempo ikusne Andre hateten afinal habele realize dunia haune mehi nebe hau hakarak nebe habele sente momento ikus o crucificado Jesus nia cruz ex consegue sainudar símbolo bandeira nação balung sira maybe ida nebe se usa até agora mak Skotlandia basa nação Skotlandia sente familiar ho escolante Andre confiável kata iha ninya vida moris Andre consegue haklaken to o baliza Skotlandia tuan ok ne mak ida hus historia Jesusnya escolante nian espera kata ita bor na fatina zisti discussão edicional pirmai obrigado na maroma karagin sampai tabot no família tomak ne moris